नेवागुठी न्युयोर्क व सम्पदा संरक्षण महाअभियान च्याक्कगु विश्व नेवा दिवस हङ्गुदु यलो पाटन संग्रहालय दुनेदुगु भन्दा केवेजुगु ज्याजोले यलो महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन ये महानगरपालिका उपप्रमुख सुनिता डंगुल नेवा दे दबुया नुकु स्थापित पाटन संग्रहालय प्रमुख सुरेश लाखे हली नेवा दबु नेवा कवय नाय सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठ नेवा गुठी न्युयोर्क नाय विजय मानसिंह लगायत नवनादिगु खा थाना चाहिँ यलो महानगरपालिका छिसा tangible got hasat it includes tangible and intangible heritage थुनिगु क्षेत्र न चुनाव ढुंगा खला जे 74 साले न मेयर ख आवे आदमी कयु पखेन जी मेयर थिया थु दौराने चाहिँ थनिया म हेरिटेज सम्बन्धी ज्याचा जिमसे अपलाय यार यो कुया जजी रुला थन चाहिँ देखमा दिएको त मूर्त सम्पदा लगभग मन्त पिने चाहिँ छ नर्सिङ दिएको छ दु वो छ देख बग्दने वो दिएको देख्दा चाहिँ अघि 153 किसिमको अप माग्ने 153 किसिमको बुद्धिदार अप वो उत्पादन या त चाहिँ इट टुक सच ए लङ टाइम पर आ डेलिभरी एजो कारण वो दिएको न भने चाहिँ वो रङका चाहिँ थन लगभग या म ज्या चाहिँ फुक्कन शिरो दक्को थासे नेवातेगु तजिलजी नेवातेगु मसिका मक्यो लागि दक्को न्याम न्याथे जुसान छप्प छदी जीमा दक्को मनुतेयु थथय क्यालिबर न दै थथय एक्सपर्टी न दै थथय ज्ञान न दै न्यावे जुसा थगुपति कला कृति संस्कृति त हपा बीमा योगदान बीमा भगा हलिए नेवा त छप्प जिया ज्याजो न याना चंगुदु थथ कथा ज्याजो न याना चंगुदु वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन सुरु यागु वर्ल्ड नेवा थे कथा थौ हना चनो बुझल वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन थिथि ज्याजो त यागु दु छिगु नेवा तेगु मसिका तजिलजी पा मकतेगु लागि अझ वर्ल्ड नेवा देन निरन्तर रूप छनु न मधिक वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन डेली ब्रडकास्ट न याना चंगुदु ज्याजोले सम्पदा संरक्षण महाअभियान ग्वाली याना दिपिन्त कदर पत्र न ललागु ख